Zdravo svima i dobrodošli na kanal Dobri recepti. Danas spremamo nešto lagano, brzo i neverovatno ukusno. Bruschette sa paradajzom, belim lukom i parmezanom. Ovo je italijanski klasik koji uvijek osvaja srca, a i stomake. Za početak naseckat ćemo 4 čajna belog luka, odnosno ovo su 4 čajna koje su malo veća, pa ako su vaši manji, može 5 komada. Ako vam je lakše, možete ih ispresovati. Beli luk je pravi super heroj u kuhinji, ne samo da daje miris i ukus, već se vekovima koristi kao prirodni antibiotik. To već svi znate. Dodajemo beli luk na 2-3 kašike maslinovog ulja i dinstamo na laganoj vatri. Nemojte žuriti, kada se luk lagano dinsta, oslobađa slatkoću i aroma je fantastična. Zatim ga prebacujemo u posudu da se prohladi. Sada ćemo naseckati oko 400 g paradajza na male kockice. Ja koristim običan, a vi možete i cherry ako vam je on lepši. A odmah ide i pitanje za vas, koji paradajz najviše volite u salatama? Cherry, šljivar ili klasičan domaći? Sada dodajemo nekoliko listova svežeg bosiljka. Seckamo ga sitno nožem, a ako nemate svežeg može i sušeni. Dodajemo malo balzamiko sirčeta, pola kašičice soli i malo bibera. Bosiljak je kralj mediteranske kuhinje. Stari Rimljani su verovali da donosi sreću i ljubav. Na kraju dodajemo i 80 g rendanog parmezana i sve lagano promešamo. Ostavljamo posudu u frižideru na pola sata da se ukusi lepo poveže. A mi krećemo dalje sa pripremom. Uzimamo francuski hleb i sečemo ga dijagonalno kako bi dobili malo veću površinu za nadev. Uzmite malo maslinovog ulja u jednu činicu i svako parče premažite sa maslinovim uljem. Rernu zagrejte na 200 stepeni i stavite hleb na 6 minuta s jedne strane. Zatim okrećemo i stavljamo u rernu na još 6 minuta sa druge strane. Na kraju stavljamo nadev preko hrskavog hleba i uživamo u savršenoj kombinaciji letnjih ukusa. Ako vam se sviđa recept, obavezno ostavite like, zapratite kanal i podelite ga sa prijateljima. Još nešto sam zaboravio da kažem, ako želite pre stavljanja nadeva, možete jedan čen belog luka preseći na pola i utrljati svaku krišku hleba pre nadeva. To bi bilo to. Pozdrav do narednog recepta, a vi pogledajte još neki od recepata na kanalu.